kasta pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment ija syudad, Mildred? Wan manong Romeo. Awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda. Ta isursur ko iti balbalay. Tapno adamot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, nagkakabalay dito family house tayo. Ta agpapada tayo, mat nga awan asawa na. Agkakabala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanya. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me ni manong Romeo. Uy, tangay baak kami ka ni Hilda. Balo ka, Mike. Agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya Jay? Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kastaya! Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon nana? Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga ron. Ay kat, nasayata ta na panunod yung tag naidman nandito lugar tayo. Gantap no adda kadwa nagitidwa aba kakakabsat yun dita balayda. Ay, atuin ti sabon nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka nana Hilda. Tanabalo kayo manan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata nana. Kasla di kay mo bumakbakag. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali nakalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo na Mildred. Agyamanak, balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yo. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasong batan day taan na ibagam. Naglukmag kamot una yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata ag-diet mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate maik-exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumbay ito ngay. Tumaktak data iti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlangan. Rumarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Anya nga baggy pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a baggy pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamenti sa kadita ha. Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang ti kasta manang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agar-arom kanya. Nga oray balo
tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladin na no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa, ngamsika, awan pa'y uray maysa. Uray hanak nga agasasawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't ang makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Hanan, bagim isudaminan manang. Ay, Manong Romeo, talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Ay, apaya kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ng siyak? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Ta datakano ti agkaruprupa. Anya? Hanumot man nga ipilit nga agkarupropa ta Manong. Sang kay bagang matikasta? Ay katisobot nga mintyag paiswa ading ko. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awampay mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamagina ta kon kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawit ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklok magka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Di nga min kayat datutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta dayit. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya ti bagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanen armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya ti mang-entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrat ka, Sairo. Nay. Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, Manong Sairo. Nagseksi ka talaga, Mildred. Bagbagay mo reta, nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klonen nak ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat yung dardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay, mapmapanan titawain. Bakit kan lakaitaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, Jesus, no anyas ti imbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mo't nakasagana, Sairo. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabali nga armam. Ay isaan, jak sumapaw iti sa balay. Taas ka lang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manen. Bola. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agtin, agpailang. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na day tano at da umay agarom kanyak, Sairo. Ay, sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakat nga minabalasan.
nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwan? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita man itari daw kiti. Ne, mat gayam tede nga kalugaran mi data. Oy tede, apa nga kan-kanta kaid ta? Ay, naimbang na oras mo, Nana Hilda. Harana ako pa ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay awan, siyak ta dahi to'y balay me. Ngam orayawan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Adak mat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Anyat katawa mga tidi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita, panagkatawak, Nana. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga, kuha nagmayat di kansyon na. Ngam hindi, nag-request akman maditi kansyonan. Apay, ada pa'y plano maya makiasawa, Mildred. Kumpormi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanya. Kasano kat papintas kamot nga minapapintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan ka bagis ngam silang akitaan. Bado nga minti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok lakano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga no mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklonek kadakwada. Tapno armundaklak ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaing kan nga ag-drive, Insurunak namin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod na talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan ni. Nanginansamot data. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan nyong. Agpaiso hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay ti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wen man, Manong. Ay, di ba among tag-drive? Kitwain, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka.
Ha? Ay kitwan lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuro Manang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni Manong sa erote malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong Sairo, papanam! Ay, kamat galang na ita, Hilda. Kadamit lugan na. Wana, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga menaya. Ay, ikwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, ikwa, umayak ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit kan Mildred. Kadigdigos mon sapay. Wana. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ay, naklatak at talaga kanya ading mo, Hilda. Nadamit lugan nan kit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mutan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwaseng itilugan na. Padumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak nga min agparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay. Inakman agmarket, Teddy. Ay, makilugan akman Hilda. Ni, apa nga Hilda? Kung kunamlangan kanyak. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Ay, aya. Imbag man tanadlaw monday ta. Huwag nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga Manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida. Iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor, Manang. Kat no isuda ti mang surut-surut kanyak. Itartarayak to pa isuda. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko, Manang. Yala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayon. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastang araramidin niyaw. Baybayan yung nga minan na kita sutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sardinon to, ti pakaitanuman niyo, tababakit kayon. Anya nga Hilda, paklunan ako na. Ay, wah. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyamar Hilda. Kunak na awan namnamak. No, da kwartam dita. Agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang taggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak. Agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklunan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text dagito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam
Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kasla nga makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agram ka na, tata sa iraw. Kanayo na matan ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katlo si kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa balay dano kwa. Una, ta ar-arkila ag amapan agpalingkay. Imposible Agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibre ka kidi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, sarsarong karan ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka matalaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Ano na ka? Apay nga gisipat ka ngay. Ay, dahil ito yung Ay, nga gusto dahi tante di. Sairo, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahito a tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, magsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lubo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang nagdagita nga duwa. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay, nasaya at aslay. Kano nga ro, ti flight mo, no mabagat tayo mangsukon kang ka di airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, unday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Chay barbaraw nga van na. Ay, kahit nasaya at nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina na siguro ti bayadam ken kuana ta kaanakam mo. Depende, ano niya ti ibaga, di kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita amdag ito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, easy lang lakay. Sige. Babayan, lakay, wan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Day! Apay! Paparanyaw, Marsaw. Di kayo tayo magganam na kasukat, Uncle. Hintayo na. Di kayo sumuro tamang sukon kanya Auntie Seleng, i airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta-traffic na bigatay. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adinguin kaw. Ay sus, sa payagdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dakbiitin 30 minutos la siguro. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon kanyante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Ore da kami, ante. Mailiw kami matan ka na kayo. Hey. Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. Ayun! Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bago. Duwa nga relo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kay konya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanak. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa nga rin mangan, tani, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga rod. Intayon. Di yun sa kadwa ni Uncle yo. Agpatay-patay to, ba't nga grob-robot ti asawa yun, antay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana baalin.
Intayo nga rod manganan, kakanakan. Ay, antay. Arat kilam tilugan ko tapno damot pang maintenance tilugan. Ha? Ay, kauna. May mas tisabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Oray, 15,000, mabaliran antay. Anya, nagninamot te. Manumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngiminat ni gasolina antay. Kan narigat yag maneho. Oray di kan mangta di ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Aywan gayam, ante. Umadanin ti kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastay ha? Ay na, nagbit at talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na ay di na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga rod, ante. Anya trigalom nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no, siyak lang nga may sakit may mayate kwarta nga itad mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan tay. Ta dumagas kayo nga umuna di tabalay. Sakay to itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakanak. Mabit lang, tatulungan kayo amang ibabaka dagiti bagahiyaw antay. Ay na, nagsayatan, tadakan siling Bakit. Imbatidak mo, nagiti kakanakam. So ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga may nga grub-grubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray ta damot dagiti kakaanak kak anang sukon kanya. Anay, ayan nagitay bagahim ngay Bakit. Ay, awanen, intid kun ka dagiti kakaanak kak. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahe. Andya. Ken intid kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti ka kadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglaw. Tagpilpil yan dan samar da ito yan Bakit. Ay kaagan anus ka mayatlat ta da ita. Ta imported. Ti ka kidi agyaman. Tadala tamo para kanya. Nadamag ko nagawit kan silang isungay mayak. Ay, nay, da kayo magayam, antigurya. Ay, sumrek kayo Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to sa rukod ka. Ibati yung latta dito irwaran. Sana mapukaw dayta. Di da pagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalala, tugaw kayo nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo Ay ka, tijay balay Umay kumaalaan tay pasarabok Ay, sus. Sapay na ibusan, dagiti insangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan nan, dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta da kwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mga lay, jay wallet ko, antay. Ay, sileng. Jak kayat tili magasot awan no sa nga ribo lang. Jay nasursurok ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pala na yan na 2,000 mag. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tutulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko.
Ada pa'y baul nga idultulin ko ijay. Ah? Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaysua, ante. Pakadamdama. Hangayam nga siyak, ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw. Ta sika lang ti kaanak ka nasingpet kanyak. Amin dagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni ante sila eh. Ay, ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrag ka, ta danunin mo niya ante medjay kusina. Madamate, panagluto na. Agyaman ang angkal. Right. Apay day ta kwarta silang. Itid ko kun ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gek akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin na kwartamaon. Oray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim imot. Awan karga jereptan. Danumlat karganan. Ay, ko'y dependa pa'y laeng No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilatang kakaanakam ti pampanunutam. Ay, sus. Masapul ngagbalin ka awa, Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumangay ti mangaywan kanyata? No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta? Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta Nalabas mo ti araramidam. Ay, basta kastoy tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto abay-bayan dagiti kakaanakak. No nasimput ka kadakwada. Saan da kanto abay-bayan no kumapsot kan? At least, uray awan anak ta. At dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dakdag iti kakaanakak, Kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbets. Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw. Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Isa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga umay ni angkulan. Datay latan karag iti kakabsat ko karag iti pamilyada. Sige nga ron. Tay sa ganak ti balonek abado. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 pag gasolina. Ala nang tay, tanay, agur uray ti gasolin ba, huy? Mabitlaan. Atoy. O anya nga, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Betty. Ay, nabanogak pa ikid di naglanglangoy. Manang Betty, daytoyan ti mabayadan. Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, ante. Nay, nasurok mat asing kumil dahitoy. Ay, sino di mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kay dimot. Asino pa ako mga ikat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung bagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana
ka nagitugot iti kwartak o di awanan ti pagbayad tayo. Ala, sa nabali ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Ay, Wen ante, puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsakak. Nga uray awan anak me kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante, sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jay Bangko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ijay hospital ti anak na taag fever kano. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Hindi ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo't titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kasla si kamot lati amuda nga sitkan bakay. Ada medbak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidig damot ko makadakwada ah. Sana puro si ka. Siyak nga road ti kay kayat da. Ti paborito da nga antida. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. Iso baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng ti panagbakit ko ah. Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun ni Uncle no kung kontrahan da kayo, ante. Kontrabida nga ron da jala kay. Masurunak. Dun kwan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo di bangkaw. Ado pa'y mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, ado pa nga rod ante. Alam, agyan kayo di balay, tada kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Ado kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngamita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga ron ta ibaga ka ni Uncle Yo nga agbakasyon naklaeng dito ibalayo. Agbakasyon nga ibagbagamat silang. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kay sumay, apay masapul aya nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikaswam tasak tagtrab-trabaho. Ta oreg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaudak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat patag unay kanya. Adan ni Isileng, Marso. Apay, anyat gagarayo ka ni ante, apaong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan niya ante, rimwar. Ay, kwa, ada na kay baga kanyak nga ada dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta ni ante, inibus yun. Naminsan mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong. Awan maalayo ka ni ante. Kwartayo man ante. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay ne, kano inikan ka man dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagninambat kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko. Tadi mawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Dito'y balay ti ayan nyo. Ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat-pat yan yung matdagi jay. Rason da lang da jay. Ala, mapan kay nga roda ni balay da. Tay suda mat gayam ti pangtadan nyo ti kwartayo. Ijay kayo ngagdaod. Anya? Ayaban kayo kumaijay balayan te, ngam nagipit may. Basit ngamin di balay may. Uray siya kante.
Basit di balay me. Agsubli kayo lang nga ni Uncle. Sige nga raw din. Una, sige nga raw. Tagawid ako kakaanakan. Kahit naibus amin na kwarta mo na di bangkaw siling. Huwag nga raw lakay. Naikimus amin tadinawat amin dagiti kakaanakan. Ket ita tang naibusan ti kwartam, di na kan pagan-anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay Sa dakalaam-am mo no da kwartam. Ngem no awanan kan, di da kan pagan-anaw. Oh, ayan na nga, tayo ko na mataripatpun da ka. Adi da ka baybayan. Abugan da ka matay. huwag nga raw Awan. Andiyan. Diyak laing pagarupakas dya iti arabidin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla na sino da nakaamamo kanyak. Agamita tanaibusan ti kwartak. Hinakmut pagan-anon. Saan nga min nga amin anasaya at ken ka ket pudno. Ado ti plastay ko ano agin ko kuna itan bakit. Isa di ka basta mamati latan. Uwan nga rod Kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Uray pinanawan na kiti sumagmamanungal daw saan ka ginura. Adamat basit pasugnod ko Agam basit laeng. Ta patpatgen kalat tang asawak. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw kan naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Inted mo kat nga rod amin ka nagiti kakaanakam kan kakabsat mo nagiti insangpit mo apasarabaw ayos lang kanyak dagita maawatan kalata ta asawa kakit nga rod ay ayaten ka nga asawak siling Agyaban ako na Ricardo. Ay ayatan ka ba't unay? Ne, adamat gayam la ko yung akwentas na naanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga ron ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumarono nga lawas. Agis kita raktay Kurang amin ti sweldo nga bagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ko. Kalpasan na, di mo gayam gatangal. Sigurado datan. Idi pala nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruto para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan na damag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Una, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakamom ken kwa na dagitar aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam. Kunanan tumanan kanyak. Ano ang mga minayang agpaiso ti inutang mo akwarta anak ko? Agsusuldo ka mat. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gasto sama. Di mo pala nabaybayadan tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidok? Palagip laeng anak ko. Si kantumod laeng tagpare ko no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan ti kwintas nga in-reserve mo, letay. Uwan na. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumarono nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay.
Saan pa'y asim mang pati order ko ang nagkapo ijay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaa. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, Nana. Maria Isabel, umayak man. Ala, agtugaw ka maray. Anya ti bagaan? Nuhang ka nga bisi. Agpasentro ta. Inta agpasalon. Ah? Ay, pasensya kan Marilete. Ngamawan ko na ta. Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwintas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kanina na ansing dato nga kwentas. Balitok day ta maray. Una. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwentas. Apay nga itakalaan late. Naggap-gapwam. Kan nagpariban kan sama na. Da kasayamat no agpapinta sa krudil. Saan matkit day? Ngam nangalami ti kwartang inaramat mo ngay. Ay kwa. Ay inlibre nak ni Maria Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata foots pati inaramid da kanyan. Di na kano kaya ti Mariban tabaka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok day ta. Ay kwa. Ay. Nangalami ti day takwintas ko na. Ay kwa. Ni Maria Isabel lang binulod ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakastabambanag. Uwan kadi. Narigat ti umot utang. Aginggat ka bailan ta. Liklikan ta ti umutang litay. Maria Isabel. Mabalin nga no agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si Kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan orete ko intas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ay namaray, ape masapul nga agulbud ka kinila kay mo. Basta. Amo maray, saan ang nasaya at nga ululbudam ti asawang? Ay na, sabali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamo na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat matgayaman tilakom nga bag na naansing. Kasangsangput na laang itay lete. Mano nga ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laang dita. Saan nga agpapada ti presyo dagita? Ay, dato di kayat ko ne. Mala, muto nga rodon tay supot ko. Kwa nanaansing. Apay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kaano nga makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayadak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita. Late anak ko. Awan tatang. Aguray ka. Undak matong tabuok mo. Nagpariban ka ka na. Katuwan na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magasgastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang data tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo na nga inutang mo. Saan pa matkit di? Sakbay nga umutang ka manen. Agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalumos ang mailumlum ka iti utang para lang ka dagiti awan mo't kay iskan na abanag. Anyang awan kasus kan nakat mausar mat dagiti ututangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umut-utang kan aggasgastos ka asan nga amo nilakay mo? Ibagam maging guana nang Ronald dagiti utangam anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti landing idi na minsan nga aldaw, Mariletay. Aya, kat
Salsaludsudan da kamat ijay, mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita? Ay, kwa. Agbayadak tumatlang ano, agsweldoak. Agbayad kan, mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali? Tamabayadak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di balay da. Adda mo't nana, nakasaritak pa'y idikalman. Anyat masapulukan ko na. Adda nga min utang na, asaan na pa'y anabayadan. Anya, adda mo't utang ni Marileti kada kayo nana. Won, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak. Ay, una yan day di Marileti. Maiwara samot ng ti utang na. Amangan no saan pa yung amo nila kay natikas ng aramidan na. Ay matuo ka na nga rodan amang ururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya kaun. Umayak man, Rodel, anak ko. Nay, adda kayo maganta ta. Ay na, saan pa nagawid ni Lite? Saan ati anak ko tigagarak, Rodel? Sikati kaya't ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Pinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang. Anya? Idi pa'y lasang kay bakakin kwa na. Asaan nga umut-utang, tanarigat tagbayad. Ngam imutang latagayam. Kasaritam to anak ko. Manusyak nga amana. Awan denggen na. Ang mga nusyak nga asawa na ti denggen na. Ay, madanagan ak barok. Ang mga nudak kaluho na yung ti utang na. At daman ti salud-sudak king ka, Isabel. Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Lite ng asawak. Apin ni Marilete, Manong? Pudno ka day. Asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok ak kwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para itiriband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaan sing. Ano niya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulan damot lang itilending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong? Ay, una yan, tikasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikot. Siya nakabayad akon. Isabel, amangan kit din o dapat tinagutangan adi mamaw. Day tati jak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastulan. Nagsasanga sigurong ti utang di asawak. Masaya at magtanagawid kang Lite. Apay ayala kay. Apa di mo imbagbaga kanyak nga dugaya mong ti utang mo. Utang. Uy, hangkang mawatan. Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumari may Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa'y lang nga ibagbaking ka. Di mo unay ti umutang. Ano santa ano anya ti suswildon ta. Awanan bibiyang mo tasyak matagbayad kadagita. Kun aday may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan Lite. Kamatindakan dagiti nakautanam. Eh, anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko na. Ngimsak na asawa. Rumbang lang amok mat ati kastangar aramidan. Naimbag ko ma. No negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rodil? Wan, tapno mamuan ti asawam. Ti kastangar aramida, anak ko. Amuyo lang nga rodan ti ugali dahil nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat may tulong ni Rodil kanyak. Manulang mati masuswildo na.
Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na, ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo? Tano saan ka makabayad? Ijay balayo ti pagsingiran dagiti nakautangam, kan maamuan tumutlaang ni Rodel nga asawam. Sino dyan may dito balay tayo lite? Nakautangam siguro mananda dyan. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodel. Agsalsalud-suda ka na sayaat, yung kasati pa nagsungsungpat mo. Manaklibiyang kamat gamin. No kastamo lang ka na yon. Saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutan ka dagiti utang mo. Kadiwan. Ang kanya-kanyatan. Diyak maguston di kastangar aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madani ti managutang nga asawa. No agsasaw kamot kasla mo nga napadasan timutang. Wan! Ngam no umutang nga, ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Sige ngay! Inlimod mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta ah. No na umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga! Pumano ako! Tsak kaya ti may lumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tata. Umjak akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Saan ka di amaala itinasayat asaritahan da ito'y Rodel? Narigat akasarsarita ni litay tata. Isupay kayo diti makaungit. Umjak akong maanusan ti kasi yung ugali na. Amo na ama ditirik na. Tain limod na ti may papan kadagiti utang na. Yung isupay lang tadaganas na makaungay. Rodel, Iti kasi dyan aramidan na. Jack among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa atao. Nul ulbudan na ka. Talaga amadismaya ka. Nang runa pa ikad inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo mo't lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo itasawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kingga. Basol ko matkig di Saan nga may parbang di kas di nga inaramid ko? Mahilig kang tumat ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo no niya tirumbang nga aramid ak tatang. Ay, Aggagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Anyat ammom, ang mga numay ayo tarik na rin ni Rodel. Kat agsublin tumutlaangkin ka. jak ko namnamaan nga mapasamak day tatang. Naimbaglaan nga ang tanaranaan ka dito'y balay ulit eh. Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan day di nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano sa nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururayak lete. No kasta mo lagayam, ipabarangay ka laangay. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay saan handa nga ipapabarangay na. Pasensya ka, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karem. Naglangan ka manan, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Agigidan dagiti umagsingsingir iti balay. Ni nanaansing in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho.
Han kon nga kayat ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagitoy sakak. Kasla kayat kun ti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas ta ti ibagbagam, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damat labasol mo, Tanagilimod, kan nagulbod ka kini Pare Rodel. Isu siguro anadismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Mare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lita anak ko, hinyagan ka iti si Daam. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Edi soyolat ta itan, tatang. Ne. Apay kastatin lang ang manakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba bibig mon. Apayan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwan mo. Sumrag tingilaw. Nadagsan nga raw datoy sobilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugyang ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan datoy imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga agbibiyag, tatang. Kasla kayat kunti aginana. Mala, umay ka tasubwang ka. Urayan na ka, tayo na mangala itin na po ijabalay. Ay na, Mare. Apay ngay akas tamad tantilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, Mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awanan ti pigsak. Di ka ngamin unay agpampanunot, Mare. Tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik nak ngamin kadagmamay sak. Awan ka kampik. Awan ka binadang ko iti biyag. Adda kami amang tulungkin ka, Mare. Adda ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwan da ka dagiti parikot mo. Patib karam ki di ti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad ak iti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Adda tao. Bintay, gustakan bakit? Ngalala, Huston, di ka nagsangit bakit? Inawagan na ni tatang. Katimbaga na tika sa saad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ang naimbag, Mare. Ay, Mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, Pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, no pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dayjay. Ngam saan itan? Sakit di tagdawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasya ti inaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rodel. Ngala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rodel. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ha? Ay, ko ha. Siyak to timang bayad kadagidya inton ag-imbaga.
Kasaok dagi dyan nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rodil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rodil. Promise nga perme. Di pa kasaritaan, ngayon tayo drama ita. Kat naggapo kinipagayam tayo naglingad, itinagan Goria. Kastiman ti kunana. Dear manang biyanag, naimot ti asawak ani tume. Kat daytat ipadramak kan kaita. Nagagat ngag mula-mula ti asawak na diskarte iti biyag ngam naimot. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hoy! Hoy! Nagko na mga lakay ti kalamansi di taparagan! Ay, pumanaw ka dita! Hoy! Aseno man ti, pukpukawam ditan, tume. Ay, dayjay nga ubing nga! Pidutan na kayo din nagiti agragrag a kalamansay! Ay na, di kalabaybayan dita. Tanaragrag may, sayang matlaan. Ay, sana sayang! Tay naktupidutan no madamdama tay lakaw! Ha! Agtatakaw na kitang obay! Baybayan namin na kiti dadakkel na kay! Aganak-anak na! Kalpasan na! Di na may soroy na tinasayata sorsoraw! Ala, ustawn. Umanay man la, pagpupuduta mong dayta. Nagbasit abanag. Umay kakideng, tamangantan. Nakagao ako. Ay! Ala ka nga ala iti sidain, Gurya! Magibati ka ba iti sidain tayo tunal daw ah! Ay! Ha? Dahita ti jak kayat king kakay! Tadi mo amo ti aginaw! Ti kayat mo gamit kay golpem nga ibusain! Saan nagapunta dakit alay! Banat! Ay saan nakasta ah! Unay ka maten, basit malakan kanak. Basig nga! Ay nagaduntubay! Ay agdayit ka tanaglukmag kan! Gusto laag matoy pamagik. Katamtaman. Ay dalukmag daytan! Siya ka, ti katamtaman! Katamtaman dayta. Kasla iskeleton tabagay. Tanagbasit mati kanaw. Ay kasto itos to apamagay! Mala, kalubam kideng dagita taraon! Tapno da pangaldawan ta no madamdama! Nagloko kan. Jak pela na nalpas adangan. Sige, ta kalubak na gito yan. Tapno saan na may baw? Hello, Auntie Gloria. Ha? Mayet? Agmano ak, anti. Kaasyan na kati Diyos. Inso baro. Ala. Sumrak kayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Umay kami man agbakasyon, Auntie. Makauma mat agnad iti syudad. Iso nga umay kami man mat lumangab iti presko nga angin dito'y probinsya. Ay ketun No kasta, nagbakasyon kayo iti trabaho yaw. Wen, Auntie, nakalib kami nga agasawa. Kasta aya. Ala, agina na kayo ta, agpaalak itinyog kini Uncle yaw. Ta uminom kayo iti tubog tinyog. Ay na, nagsaya atan, Auntie. Nagko na nga ipadawat mo ti bunga ti nyawg. Mano atawin ngay nururay kung agbunga. Ipadawat mo lang, Gurya. Ay, unay kan aya. Nagado ti bunga tinyog. Uray duwalaeng ta, imbaga mat nga road. Ay, saan? Nangina ti nyawg. Ipadawat mo kay Dain. Unay madata nga kinaimot mo, tumay. Uray bayad ako no isaw. Sino launay na kita tataway ah? Takas talaunay ti panang bisitam kanakwana. Kaanakam lang. Ngam ko na matlan prinsesa kan prinsipidan. Umay dangarod mat umilew. Bisitaan da tamat Kung di bisita da, awan mat isang pweda. Ha? Tangiwat mo. Ay, paino mamida iti danaw. Pangirarit na kita. Tumay. Pasensya kayon, kaanakan. Naganos pa'y magayam ti bunga tinyog. Pasensya kayon Okay lang, Auntie. Awan problema. Di upilitin apurusan ta sayang. Uwan nga road. Ayan gayam ni Uncle Tommy, antay.
Ay na, ada di talikod ti balay. Adar aramidan na. Sige, inakman kita nantay. Panawan kayo pa dito eh. Sige, mapankalaeng inso. Kumusta kayo, Uncle? Bayat ah! Umay kami man nagbakasyon. Umay da kay mamut iliwan, Uncle. Uncle. Adumot yan, titarakan nyo amano ka. Word! Gamla ko na kita! Sana padawat! Manungay ti may sa piraso, Uncle. Gumatangak to man no agawid kamay. Depende ati kadakkel na. Naimastag sila itinitib amanok, Uncle. Ay, word! Naimas na talaga! Mang tilayo tayo sa tamang parti tayo, Uncle. Ay, sana padawat na kita. Lakaw na kita. Uwan, Uncle. Uray, bayadak ano ka. Ay, uwan na. Sanay. Nagrigatag mo at tinartarakan na kita. Insaw. Awan, tilibritan. Nagloko kan? Apay nga pinabayadam ti manok nga pinarti ni Insaw. Kay, alangan na libray. Umay dala nga roda nagpabisitan. Nagalas at talaga ti ugalim alaklakayan. Di ka laagbay ni ti kastangar aramidam. Ay, awan ti rumbang nga ibayin ko. Sa anak agtatakaw. Sublim ti imbayad na. Ha? Apay ko mga isublay. Nagngina ti manok ita, gurya. Pangbisitam kumamit kadakwada Umay da ka nga ron mat iliwan. Ay, adulamay. Umay da magirarit ko namki di Mala, hindi kita glutom itin na pa. Di mo manin adwan ti lutom Basit lang ti lutom. Tapno saan na maibos adagos ti bagas. Anti, ayan ti asin kan man ti kayo. Da kamin kaniinso ti mangluto iti sidaan tayo. Ne, ayan dagitay asin kas kadamanti ka ngay. Awam mat dito yan. Pangik-ikan niya kay anti. Dito'y laang mati ayan dagiti asin. Kas kadamante ka. Amangan no nalipatan nyo tinangikan nyo. Awam mat dito yan. Pati tay asukar kan kape. Awam mat dito yan. Ala, sana bali anti. Inakla gumatangon di ta store. Siya kon, balasang ko. Sige nga rod anti. O, adto'y ti igatang yo. Ay, saanin? Siya kon. Ada paggatang ko, balasang ko. Ay na. Ay na, anak. Unay madagiti ako tunan, aya. Apay ay, di ka makait na. Ay na, makaturturog akong kurya. Kumanuti ka. Nagadungarot ti kuton dito'y idata, tumay. Nagkapon nga tadagiti ako tun, aya. Ha? Makutkuton tamattan. Anya? Mabiit man laang ta kita ti paggapgapuan dagiti ako ton. Ha! Ada magayang ti sapsapulak nga sukad dito sirok ti kama. Kandagiti asin. Aglalawak din dito ko eh. Wan! Indulin ko dita. Taibusan mo dagiti sa ngailim. Ano? Grabe kan tumay. Nalabas a kinaimot daytan. Ay, sa anak ka naimot. Nainot laan. Mangirarit na kita, bisita. Ay, di mo irwar na kita. Tapno gumatang da, iti usaran da. Ano? Di da kijagbay na. Umay dagpabisita. Umay da bagiraray. Kat nagrigat ti biyag dito yung lugar tayaw. Jak amoki ka. Mangibabay ti kasta nga ramid mo. Amom tumay. No naimot ka, narigat asumangbay ti grasya king ka. Ngam no naparabor ka, ad-ado ti bendisyon nga umay king ka. Oho! Adula amin da ita. Amom gorya. May mayat tinainot. Tanudumtang tirigat. Di kan tumawanan. Kinaimot mo nga rutyar aramidem. Saan a kinainot? May na. Isumod lang kayo. Maibagay launay king ka tinagan mo at tumay. Baliktadam ti tumay. Agbalin nga imot. Tumay nga imot. Ay, excuse! Tana po ti kaldero. Ay, kamkaw! Excuse! Ni. Apay nga inunod mo dito silipin. Linutom asidaan. Wen, tatito tamangan. Agluto na matiti si Danda. Ay, nakita eh. Ay, Anya kamiteng. Nagalas ti kastangar aramidem. mala, hindi ki di alahan ng tayin na po. Kan mangalakan iti plataw. Tamangan tan.
Ibagam iti kanakam. Tagluto da iti kanenda. Mayet, pasensyaan nyo no anyaman ti madmadlawin no. Makitkita yung nga ugali ni Uncle Yu ato, May. Awan problema iti dayta, auntie. Siyak ti mababain kapo iti naramid ni Uncle Yu. Amok anadlaw yu ti kinaimot na. Ay na, di da kami pagdanagan, auntie. Maawatan mi ni uncle. Anya kayo mo kang asasaw. Nagrarawat kayo. Awan lang arunan tararamidan nyo dito'y balay. Nagrarawat kayo, bay. Ay, just kay. Salay! Ni, agong ungot mo ni uncle. Kwa. Kasta na nga raw. Kaapan na ultimo dingwan. Awan pa'y serbiyo nga asaw. Uri ang isang pad kayo lang kumamat iti maano pa niyaw. Awan may. Simbang pad kayo dito'y balay nga iba-iba. Puno saka-saka. Hey! Ala, umaykan kaanakan. Mapanta ijay likod ti balay ta. Naparpariir ti angin ijay. Agawid kami, ante, uncle. Agyaman kami iti panang pasangbayo kada kami dito balayaw. Yaman payapaw. Apay, nauma kayon insyaw. Mayet. Saan, auntie? Nga magtrabaho kami. Naibusan ti bakasyon mi. Ken wen gayam, uncle, ante. Ikanda kayo iti kwartayaw. Adtoy. Ay na, saanin? Saan kami matngag daw dawat? Ay, yagmaw insaw. No saan akayak dan tiyaw nga awatan. Siyak ti bangala. Tumay! Awan kiti babain mo Kalpasan ti inaramid mo. Alis to ka nga mangawat itintid da kwarta. Ay, nagorya. No agbain-bain ka. Agbisin ka. Suruam ka day ti agalibtak no may papan iti kwarta. Ne, adda tao. Inkalukatan tiri daw. Tama nga no nagsublay dagiti ka anakam. Amang ano dapay itid da. Ay nanti gurya. Umaya mama, makiturog diti balay at umaya kagpalamisi ti ulaw. Katsuna, samanta, kaanakan. Ngam amuda na ng kantatang mau nga imay ka ditaw. Wahang nanti gurya? Nagpakada? Nagapa kami nga minitingap sa tkaw. Amangan no malawanak, isopin manawag iti balay may. Sige, umay kalat ta diti balay, kaanakan. Apay! Apay nga da kasi kasamanta, asam-samantong. Alamat niyang kat. Sanak matasamsamantong Umay payla ka no makiturog. Tanagapada iti kabsat na lakay. Unang kal, siyak taglutaw. Aginaw, aglama ka naglinis. Nagagutak ngaglinis ang kal. Linisak pa'y ata namurang nga gungyaw nung kaya yaw. Kanda kita namurang nga kukuyaw. Dalusak na kita. Awan insang patmaw. Awan ang kal. Ngamsa na balita nagagutak mat. Ikarok ti kanag. Aramida kami nga iparamid yung kanyak. Sige nga raw. Mapantay jay talon. Agparaspas ka, jay tambak, samanta. Ay, lakay. Saan atila ipaparamid mo kini Samanta? Ay, tapno da serbina, makiturog dito'y balay. Iswa pagtrabahuin ta. At daw, iti ka na, Samanta. Ha? Anya mo to'y pasidam kanya ngay mangkal, may? Ulo ti tuyo to'y sidak. Upat nga ulo ti tuyaw. Nabambanuga ka nagtrabaho? Kastoy laang ti sidak? Nagpasitpatin na po ikaw? No, di mo kaya't saan lang, Samanta. Nagsaur ka magngalakayan? Karnita sidam ngam, ulot tuyo kanya. Uray, tasamsamantong kamot lang. Uray si itpay kidiak at si Dama. Diyak kaya atan di mangan? Saan di saan? Uy, antay. Anya da ito nakabutilya di daw. Ay sus, di mo pakibiyangan dayta ta sa bidong dayta. Pag-spray iti mula, pagpatay iti igas. Ay? Sige nga raw, antay. Inak isublay, iti nangalaak.
Samantha! Ayan ti kapit ngay! Darasam ah! Umayan, Uncle! Ay, nagbayag ka mo nagunggunayan! Samsaman kalaga, paisaw! Wine! Antunga! Di takay man langay. Ay, samsaman! Sa tao! Ay, anda ikaw. Nagsakit tiyan ko, Gurya. Matayaksan. Anyat mapaspasamak king kanto, may. Aglaputan mo tangiwat mo. Abayan to, may. Ay na. Samantha! Umay ka man! Ha? Apay! Samantha! Inig ka kitis. Pinangam ba silang man? Ay na! Apay nga Samantha! Basul na antay. Kanayon na mga mingay bagasa. Tunga! Kano pa kananak? Ulot tuyo ti kanayon ngay pasida na kanyak. Isuabi na. Anya! Ala, tulungan na! Ipanta di ospital na uncle mo! Entaray mi nga rod dasawa ki sa ospital. Kat agyaman ako na iti Diyos tanaispal ni Tommy. Saan mi matan nga indarom ti kanakak tadakat nga rod diferensya ti panunot na. Nadidigran sa ti asawak, tamanipod na pasamak ti kasjay kan kwa na saanan anagim imot pay. Alakastan, to'y pagayam mo, Goria. Bueno, papagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti maisa pa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdangag, iti drama tayo, aman ang biyanak. Diyos kagnina, kada tayo amin. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo manan ni drama itaket, naggapog ni pagayam tayo, asan yata. Wano naglingad itinaga na sanyata. Kasto iti kunana, Dear manang biyanang, adda kabsat ti amak, abaak, abalasang. May sabala iti pagnanadan may. Iti family house, datatang ko. Iso akap balay miti bakat abalasang, nga ikit ko. Sana maawatan ti ugali ti baak nga ikit ko. Tanudad duma, nasingpat. Ngam na maminsan, natangsit. Nulabsan tag sarita, kasla adda bagbagtit na. Tadda tay tiyempo nga gungungat, nga wamot gapgapuna. Rugyak nga rudan, ti ag salaysay. Sanyata, apay asino man dinagusar iti sabaw? Ni, anya asabon antay? Kitay, batso pa? Nagdugyaw, kabubuaw. Diyak mo ante, tasabali mo ti sabon ko. Sigurado ka? Wanante. Nitatang mo nga ron ano kasta? Nagdugyot mo't dadya nga mamaw. Di na amo adalusan ti batsok, numalpas na nga usaray. Ay, sa anak pa nagdigdigaws. Nagdiram usak lang, iti talungal daw. Kate, anyat kayat yung asawon ngay. Siyak, ti akin urmaut, iti na imalamal iti batsyaw. Tapno ibagak kada kayo. Isyak! Ha? Kaya ka ba, guys? Kate Wine! Isuasaan asyak ti papasulin yaw. Ay, ala, husto daytan. Umdas tuman na pagapaan yung agkabagis daytan. Ala, gumatangak to ni ti sabali abatsok. Sukatan tay ton ti sabon. Naimbag nga oras mo, sanyata. Ni, si ka magayam gari. Sumrag ka Agyaman nak, sanyata. Umay ka. Aw. Di yun isirratari daw. Apay nga isirayaw. Tapnaw, awan makakita ka na kayong agtsarita. Tapno maaramid yun di kay kayat yaw. Ha? Ala, pasensya amon ti ikit ko gari. Agtugaw kan. Agyaman nak, sanyata.
Imayak, taumay ko manin amwen, no, adamot lang namnamakin ka, sanyata. Kunamit lang ka ba ulandan kaya pamilya? Ay, awalat amukaw. Day tantuman at daw-dawat iti kwarta kinitatang nanti amo na nga ramidan. Doa pamilya. Adang samot kap-apa ni Antim, sanyata. Ay, tinasayaan. Umay ka. Mapantay di balkon. Tay di man lati pagsaritaan tan. At dapay kwartam, sanyata. At dapay matatang. Ibagam, no kasapulam ti kwarta. Takal alak ti pensyon ka. Agidulin ka mat, iti pensyon mo kabagis tutoy. San apuro intod. Ha, Katsi ka mat, san yata. Agtrabaho ka, tapno ada kwartam. Di ka mang namnamalatan, itid ni tatang mo king ka. Si kakit di kumatimang tid iti kwarta na ah. Wananti. Adan trabaho. Iso na lang tayo may alawas pa amang rugiak. Nasaya at mat. Rumbeng lang agtrabaho ka. Nang runakit sumayat kan. Di talag papaaram ti kukuang. Madamdama, agsikog kan abalasang. Sige. Inakpay gayam isa lapay tili na baak. Panawan kayo pa'y. Layla, kabagay. Saan kumamot akas na ti panagsasao, medya ka anakam. Tamangan no masaer. Isakit mo ah, taanak mo kit nga raw. Madamdama, gumura, di ka anakam kun ka. Ay, awan na sakit abakrang ko nga oray gurandak amin at tao. Bibiyang ko kuma. Apay ay akas na ka. Kasla karurod mo amin na tao, kabagay. Kasanaw, awan pa'y nasaya at nga rami dagitipada at tao. Dahil ang anak mo, sumara itay. No adamang sarungkar alalaki king kuwana, kaslan na silyanan di ubod na. Saanan ang makatal na. Saan mo takas ta ni sanyata ah? Saan nga? Anak mo nga men, iso nga isakit mo. Ngam uray po tamtoy ko na. Aganak to abalasang di anak mo. Gapo iti kinaampang na. Aniya. Kinapudno na tatang. Laplap dakla ang tibagi ka mang sumbat ka ni auntie. Tay pagpagapok iti panagantimi. Dakkel na ti respeto kan kwa na tatang. Ala, paspasin siya amaw ni Antay. Gagangay siguro iti bakit abalasang. Nalaka nga gungungay. Uray kumaano adda panggapuan ng agungat. Ngamsaan, tabiglalatan ng agungungat no kwa. Ay, uwad nga raw. Kasjay siguro ti baak. Bakit abalasang? Ay na, uray bakit ang abalasang, tanaragsaka. Ha, Happy ak, nga uray awan asawa. Ha, nangag na ti imbagayo tatang. bay mamanggag na. Agpaiso mo ta bakit abalasang? Umaya man ang sanyata. Tumaya man ang nag-aaral. Sige, agtugaw ka amboy. Nagyaman na ka. Pasensya lang, narabya na ngay may, sanyata. Nininik, apay ngay, inigdam na magtisilaw ang sanyata. Ante, di yu idipon ti silaw ah. Nagastarte kuryente. Nagpaarong kayo. Aldaw, saan arabi Ha? Kanalawlawag. Maturong pitig. Ni, unay mo't ni anting. Apay ayakas na dahi tanganting, sanyata. Tunggal lumayat, agpupulaw. Kasla di na katiyo may ikaw. Saan lasi ka ti kaskasta na amboy? Pati dagiti kakadwam amang sarsarungkar kanya. Iuna yan ngay. Nagsip ngay tiyo. Saan mo makita tinapinda sa rupang may nukastay? Iuna mo dati. Mabit lang tayon ko ti silaw amboy ah. Di mo isilaw dayta. Sayang ti kuryente ko na. Di dak pagpuntutan. Saan ada kayo ti agbaybayad iti silaw? Apay, sino yung tagbaybayad iti kurinti yun? Sanyata? Da kami kanni tatang ah. Mga lagayam. Kutsay pari ng ngay. At dan sa mabagbag tinantin. Tangiwat mo. Baka mangag na ka. Kiti sumay. At dan sa mga min bulan-bulanin na. Uray ba aka? Wano ba kita abalasya? Tanaragsaka, iti kastaw, yabiyag ko. Uray awan asawa. At least, happy ak. Nay, agkakanatan ti bagbagana. Sanyata? Bagti at talaga to. Tinasayaat. Baliwam tulaang hindi sumarungkar amboy. Saan nataasar dengan apang panggagan ni Auntie Layla aging gadi ka agawin?
pa iti pinagnak ay may tiyo. Tanda ni 2 oras ti pinagnak. Yung agawid ang bulanaya, madaraw. Pasensya kan amboy Narabyan ka mga aming nga imay. Lipas ko pa yung amin tinagsibog iti garding ka. Pinmay sa talaga amot arabi iti panang sarong ka iti balasang. San aya? Wen, ngam ni nga rod anti ti problema. Iso pasensya kan amboy. Sige nga rod Sanyata. Ibaga mamay, kadagiti lalaki amang sarsarukar king ka, sanyata. Tasan atila pag-isisbuan da. Nagangsyag di ta parangan. Ay, kasta ayante. Nagangsyag iti parangan. At pasikat kamat unay nga main. Uray sa anda sa nga umay agaram. Kat ay ayabam ida. Pilpilitam ida nga umay. Tapno makunalang adda agaram king ka. Ni, sana pud no day tante. Aho, de ka man. Style mo mo't nga babae. Pasikat! Anyan. Ay, apo. Ikanak ko maapay iti atiddo ga pasensya. Tapno jak matutupan ti ikit ko. Ahaw! Naggasat kit di day di babae Taadalat ta nang itakder king ko uray kabitira. Day, masino man ti kaapa, maun ka ba, guys? Awan ti kaapa, kasurong kulang. Asino aya? Day tagarampingat nga karuba Day ta sarampiang akabitira. Nakalaslas-tog. Gaputa ada nang ikasar king ko Nakalaslas-tugan. Agyaman ki di Taadalat ta nang seryoso king ko Apay aya. Anya tinaramid na kin ka aya ka ba, guys? Naglastog nga raw. No lumabas, kaslawan tao malabsan na. Lumabas akpay, di na pay kunamay. Masuronak. Anya? Hindi na kasiguro nakita ka ba, guys? Ay, nakita nak. Imposible Nagdadakkel dagi kakaslabigao matana. Di nakitaan. Malaala. Sana tila pagpupudutan. Tamay stress ka lain. Ay, uray kastoy abakak. Uray kastoy abakitak abalasang. Tanadalusa. At least, naaywanak ti kinabirhin ko. Nasinawak latta nga uray bakita ko. Uray awan nubyaw, wino asawa. Tanaragsakak iti kasti abyak ko. Happy Kahit kasta nga ron ti hapay. Kanayon nga agmuryaw, kanagungay. Ti makuna naragsak, wino hapay. Kitay awan kagurgura na, wino kapapa na, kabagays. Masuronak nga ron kadagita babae. Gaputa da nubyo kan asawa da. Ipalastog da mitang. Kasla paapalan da, tikunada. Ay, panunot mo laang dayta, kabagays. Ay saan? Mabasak ti panunot, ti tunggal tao. Amok nga uyawan da. Gapu iti kinabaak ko. Jakla apalan da kita tattao. At least, matayak anasinaw. Ngam isuda ngay. Matay da asi babasaw. Pwe! Kabagay. Hay, problema mo na dyan ikinisan nyata, Uncle Karding. Tunggal pasyarik, sumanaw. Nalingag pangag. Guyong jo. Asino nga ikid na? Ni Layla? Unangkal. Gay agkras kanya kiday. Ay, Wayne. Iksmun sa mo na dyan, kal. Wag, dual daw lang nga naging GF ko na dyan. Anya? San wag sa sao? Kunang madla na sino asanta? Kasla sino a birhen? Oh, berhin nga. No kasta? Saan man nga akin dadalos na iya babae? Tamok ti kinatao na. Kuno na ganun tinagbalin na beef na. Ngam sininaan na ba'y? Anya? Apay nga rin na magsasao, kasla kadalusan. Mulong samay. Oh, pat-pat yung ba'y. Siyak ti makapanagnag kunang lang aruday, amboy. Siguro, no armag na jay, aklunin na kadagaws. Ha? Adama asawa mangkal. Armam kiiday. Agad, tistingag lang Yak mit serious wine. Agpinos tata, amboy, kanakan. No Danubyo na jay, sana ngagpupuno. Anya? So ngagpupuno na jay, tabakit apalasang. Ngam no Danubyo na, ay sumingpit Tantanton inspirasyon na kanakan. Kaya't mau, tapadasag nga armay, amboy. Ha? Inton mamon niyantay. Narigat ti maong tanangkal. Ay da, siyak ti makamaw, amboy. Agpinos tata, aklunin na kadagos na jay. Ang mga
pa'y kinino kawiwitan na kadagos Ngata! Ay sos, win ko naklangarunan. Sige, ang pinustada. May saboryas. Mayat ka, ambaw. Ha? Sige, Uncle. Apay nga inayaban nak dito waiting shed, karding. Rabiin. Umayak agaraw, Layla. Win ko na mong dadatan. Ha? Ala? Apay nga arman na. Kit adan asawam. Yak kayatin na yay. Sika, ti kayat kumanay. Sinak ni bakit ka, taaklo na na. Ha? Sigurado ka? Win, wanya. Win ko na mong dadatan. Mayat ka, Layla. Kuha. Uwinin karding. Yes! Adan buryas ka! Buryas na! Ay! Wah! Kunak! Adan tong buryas ka! Agtarakinak to ni ti buryas! Ta pagkasaranta, numabalwa! Anya? Asino akardeng? Anak ka? Ni Tata Karding ang ulitag ni Amboy nga agar-aram kanya. Nobyo ka nun ni auntie. Anya? Ay naglokaw. Apay ngay. Kit adda asawa ni Kardeng. Ay na, bagbagan nyo ni auntie, Tatang. Wan, takasaritak tuman. Di ulapdan ti pagragsakak. Apay, biyag yu ti biyag kaw. Wan kasanaw numaamuan ti asawa ni Kardeng dar aramidin nyo iti asawa na. Agbasbasol ka iti kastangar aramidan. Uray agbasbasula. Tadi numinggo akmet amakimismisa. Kaya't asawan day ta. Uray agbasulak. Taadda time ko amapan agpakawan iti nagbasulak. Anya? Okay kanulaan ti agbasol. Basta akidaw ka iti pamakawan iti apaw kabagais. Anya? Nagkunamot kin ka? Ni Karding. Manak tinaklon nakmadlangay sa nyata. Kidawag ko mga rudan di pa nagkasartan. Ha? Ay kat pagsasaritaan tayo na kada Tatang. Sige, dumanon kami nga rudan sa nyata. Ibagak ka na iti dadakkel ka. Kahit nalawag nga rudan ti saritaan. Okay kada tayo amin ti pizza ken bulan ti kasaryo adwa. Amboy, sa nyata. Wan Tatang. Tatang? Ahaw, no siya. Uray sa anak ama ikasal. Tanaragsakak iti boyfriend ko nga uray ada asawa na. Nay, kanyat sasawam di ta ka ba guys? Masurunak naman. Takasla paapalan da. Gaputag kasar kayaw. Paapalan da ti kunayaw. Ni, saan da kayo matapapaapalan, auntie? Ahaw, agin di kayo pailaan. Amok papaapalan da. Taada mang ikasarking ka. Idinto ta siya. Dinak mabalin nga ikasar ni Kardeng. Taada nga rod asawa na. Ngamuray, tanagsinadan. Naragsakak latta, tatles. Adala ta mga ayat kanya. Nga uray sa anak ang maikasar tinubyo. I am happy latta. Mala, ingka ituloy ay dar aramida medya kusina. Tamangan tayon. Awan mang papaapalkin ka, kabagay. Sinakaw ni Layla. Tadamot buryas ka, kanakan. Anya? Kasanon nga ni Nana Layla, angkay. Ay ko, makamumot na. Kun may sa, naamwana niyan tayo. Inaapa-apa na kinikalman. Isuasar na nga ako na ito nga aramidag ambaw. Ay, ala, angkay. Kasarita yun na imbaga ni Nana Layla. Tamangan no niya teramidin na. Day, kanyat sang-sangitan ka ba, guys? Awan, tidak asasigan. Tamangan no makadurabak iti subsaw. Apay-aya. Kanyat problema. Dayjay Kardinga, salawahan. Ida pala ni Bakida, sininaanak betul. Rumbang laan, tikas dyan ngay narabid na, kabagay. Nga bang, sana may parbang tararamidin niyo. Mala, agsagana kakiday. Tanay, intong bigatan, tikasar na sa nyata, kinambaw. Jak dumar ay, pumanawak. Papanam ngay. Basta pumanawak. Agawin ak inyo lugar na ginidadakkel ta. Inak tarimaanan ti basit akal kalapaw ijay. Ta ijay akaw niyang daay.
awan mo't mang papapanaw kin ka dito. Ay, kasarpay mo't ti ka na kam. Wain kasar na. Ngam amaw apaapalan dan tuman ti taon. Maditirik na ka mapapaapalan. Iso apumanaw aklangay. Naimbag iti papanak. Tawan manguyaw kanyak. Awan manguyaw iti kinabakaw. Ken awan mang papaapal kanyak. Anya! Pimanaw nga rod ti ikit ko kat manipod din sana na nagsubli ti family house da kada tatang. Nagkasar kami nga rod kanya amboy. Kat ita adanupat nga nakme. Pasaray sa rongkaran mimet ni Auntie Laila. Tag may sakit nga roden nga agbibiyag. Kat uray kasano ti panangawis me nga agsublin iti balay me dinan kayat apulos. Alakastan, to'y pagayam mo sa niyata. Bueno, papagayam. Di tamanan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo asan yata. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! And your nose, pare ti script ni Jana Almoite. Agiyaman kami unay, iti kanayon ngayon kay panagdangdangag, papagayam miida. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket naggapo ken ni pagayam tayo ang naglinged itinagan a punggok. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanang. Idinatay ti apong ti asawak ado ti kaugalyan dagiti nakay kamangak apakakatawaan ken pakasurunak. Ngam kapilitan mo't nga rod ngagtong palak, tay pagpagapok iti asawak. Ngam iti dayta nakita kadakwada, na ikanak iti idea, amang gundaway, iti mismo, wano kadag iti mismo, akatugangak. Rugyak nga roden, ti agsalaysay. Punggok, lakay, mapan ka kano iti abay ti lungonday di apong. Ha? Apay aya, Marina. Ay ayaban na kaninanang. Ingka itsayan. Tapno di daman agungatan. Apay kano aya? Ingka kano agsangit. Kalkalpaskulan agsangit. Anya kumatsangita ngay. Basta mapankan. Di mon urayan nga agungat manandananang kantatangkan ka. Darasam. Ala, wunay. Mala, agsangit ka punggaw. Jak pa'y nakita ti panagsangit mo manipod na tay ni inang kaw. Ha? Kit nagsangit ang may na minsan nga aldaw, nanang. Ay kaulita ma. Tapno maragsakan niya apong yaw. Iparik na yo mata amaladingitan kayo iti ipapanaw na. Anya? Apay masapol pa ilaya day tananang. Kit nagsangit ang arurin. Jak nga rod nakita. Ulita ma. Alala, agsangit kan. Tilay paparami dyo mo, nanang. San mo takas ta dagiti dadakkel ko, hindi natay nga apong may. Sumanaw ka pa lang, punggok. Agtungpal ka kiden. Ita lang matapagsangitan da ka. Sa bali ti kaugalyan yo, sa bali mat ka da kamay. Masapula sumurot ka iti kaugalyan may. Tanay kamkamang ka lang. Ay. Sapay jak makasangit ita, nanang. Basta pilitam. Mala, pumanawak tapno makakonsentrate ka. Inakagtugaw. Jaski, matikas tal. Kaslaubi nga dito yan. Tilay paparami, dagita katuga kanya may. Ay, kasano nga, makasangit ah. Isa nang mamakasangsangay. Jaski, matikas tal. Uy, punggok, agriing kan. Bumangon kan. Mapantamanan di tabalay dananang. Ingtamanan bantayan ti lungon day di apong. Sikan ti mapan. Dituyak pala balay. Tilan to man ipapaaramid dananang kantata. Ngay mo makita na. Kaslaklaw, bingiti pampamayan na. Awawatam latay idan Takas tamang nga ruti ka ugalyan may. Sumurot ka latan iti ibagadakan ka. Uray ta maitabon ton ni apong inton bigat. Ala, mapan kalatan.
Umayak tulat ta di talamayan ninton may tabo ni apaw. Ay na, yun ang tinigaya. Idulin man ti bangkay mo, iti pakaidulinam. Nasakit man yaman yangay, awan mabalinan may. Ay na, inang ko ya. Idulin man ti bangkay mo. Kandi na kan makita iti oray ka, ano man. Inang tingig, ay. Bakaw! Mapantayon! Ay, ang gisi ka dita! Tabagkatin dan tilugon! Ay na, inang ko tingig, ay. Ala, umuna kayo na rumwar! Marina! Punggaw! Ta sumaruno kamay kaninanang yaw! Uwan tatang, umay kan punggok lakay. Nalipatak mo tayo sinturon ko! Matintin nagtipantalong ko, Marina! Ay, di kay tumanalyaw, Punggaw! Dakes! Ha? Nalipatan amin tayo sinturon ko, tatang! Ay na, dakas tagsublay no nakarwarkan, kandi ka tumanalyaw. Kay, kasanong arot tayo sinturon ko, ngay nanang! Matintin nagtipantalong ko! Tay takag tangtanggal iti pantalon ng tararamidag. Aging gaya kampusan daw. Ayawan na, madia. Magsubliak, tatang, nanang. Apay, kayak mau, ti sumaruno amatay. Punggaw. Anya? Baybay amon ta sinturon lakay. Adaas pili dito'y bagkaw. Alamaw, dayas pilim ta pantalon mo. Punggaw! Hoy, Punggaw. Apay nga umasisim ka dita. Kalkalpas ti tabon ni Apong yaw. Umanisim ka kideng. Ha? Kwa? Adala ngamin nalagip ka, tatang. Makakatawa, iti nakita kita nga. Hoy! Dagis tumisim iti makabulan. Anya? Minatayan tayo. Iswa masapol nga ipakita tayo ti panagladladingit tayo. Lumabalin pa'y kidiakit. Orag sangsangit tayo kumagigay ka. Anya? Ikaw mo tangiwat mo, Punggaw. Ikaw umanirsi di ka. Ha? Ay, sinalbag ka, Punggaw. Just kay ka ba? Nga nga mas dakdakas nga raminan. Di umisam. Uy, no jagsaw iti sinalbag. Kas ka na just kay. Grabe mo, nakita na kay kamang, ha? Punggaw, di man. Adda nang isit amanok yaw. Ada na nang. May sa akawitan na yay. Ingka tiliwan ta parchen tayaw. Ha? Apay aparche ngay nanang. Agurigor ni tatang yaw. Inamamlingan sa day di apong yaw. Ha? Paborito na ngamin na manugang ni tatang yaw. Anya? Ipartan tayo, tapno masukal, tida ka sa mapasamag kang kuwana. Katagimbagan. Nagadumot ti manok yun nanang. Diyay nga rod nang isi ta manok, ti kasapulan. Tay nang isi, taging gay ti saka na. Kanay, awang magkasta manok may. Sige nga rod nanang. Mabitlayan, tindak tiliway. Sayang pa'y daya manok ko, bakit? Kakaiso na nangisit ang manok ko day, jay. Ngam na parating. Ala, may amon day jay. Masukatan tula kay. Pagbigyam latan dananang kantatang, takastaka nga rin tinakaugalyan da. Nagadoke nga mo na ngay. Kung kunalan sa mo lang tikas, jay. Tapno makasidala iti manok. Unay ka matang. Apay, anyat pagkit-kitaam ka dananang kantatang, rupat manok. Nangisi nga rin mo ti kasapulan da. Ado ti manok da, no talaga makasidsidada. Kahit, naimbagan ni tatang. Tsaka mo, tadyak pa'y napandita balay da. Sa pa'y binukudan dati karning manok. Di da pa'y nangibingay. Inyatam da nga ron. Kasano ko mga ikandata? Inyatang damay. Kasta mo timbaga ni nanang, sanaya. Diyan ka mo manumot ti kas kadakwada. Itala makapuotak iti kas takaugal yan ti tao. Yakpat yan da ita. Masika ngam sa bali nga rod mo dagiti dadakkel ko. Isu nga awatam ka dilatan. Bakit? Kita na itaw. Ha? Ngay, siping matabagas ti aba da ita. Nangalaam. Nakalik Kinalik nga minayin tay bagas ti abata. Ada nakalik akastaw. Ay, sos. Da ka sa partaan da ita. Basa pula masukal lakay. Uwin nga raw. Iswa nagnervyosak.
Bakit? Marina, Ponggok, imay kamay ta, ada na patag nga ibaga, amay kada kayaw. Anya day tananan, sikan timang ibaga lakay. Di ba, adda tay tarakin mo anang isit ababaw, punggaw, wuntatang. Apay kaday, gadangan main, wano sukatan may iti puraw ababaw. Adda baboy may, ngam puraw, kat nangisay, iti sapsapulan may. Ha? Ano nyo mananaya tatang? Nakakaliak iti siping abagas ti aba. Kat masapol nga ipartan may. Iso agatangin may iti baboyaw. Wano saan? Sukatan may malang iti baboy, hanggang puraw. Wah, mayat ka wano saan? Punggaw, ibagam no, di mo kayat. Tapno makasapol kami iti sa balay. Wan ko na amon lakay. Sana bali ta sukatan damat. Wan, dakdakkel pa'y tayo sukam may ata. Dakkel di puraw baboy may. Tayo kadakkel antay may. Ang gado, kang amo na gito, yay. Grabe damay. Marami din damot tijak kayatin. Oh, Punggaw, napauli magkamutan. Mayat ka wano saan? Hey, kitwa na na, tatang. Nakadunto mga artida jo. Para kas lang ngagpartidan. Iso nga rod mo tinakaugal yan damat. Respetuan talat ta idan Respect. Amom mat anarigat akon kontraan dagiti dadakkel ko. Ay, Kan may sinukatan damat. Saan damat adinawat? wina. Narigat tagsapol iti nangisit ababoy itan. Manmanon ti nangisit ababoy iti lugar tayo. Ala, masukatan to lakay. Anyak kukuha ang bakay. Awan, agbasbasa ak lang iti libro. Ilad ko man nga ro dito iso pa. May met ti maturog no, da ka mang bantay kanya. Ay, una yan. Nala, agad na kalat na ditan. Ay na, mapan na talagang diturog ka. Ay, Ni. Hoy. Nakaturog kan Punggok. Ni. Agur-urok ka matan lakay. Hoy. ha, apaw, sana, apaw, saan, Ha? di mo lain ta sawa, kanti puro babaw itananang kantatang, di mo lain, Hoy, Punggok. di mo lain, Agreeing ka man. Punggok. Hoy. ha, Nagbit ka man nakaturogan. Nagtagtagay nap kan sapay. uwi nga rin ba kahit, naitagtaginap ko ni apaw, sukunin nakakano nga po ko na, alawin na tay buri ka baboy nananang kantatang, Uy, Punggok, di nakmanrabakan iti kasta. ay saan man, agpaiso ti bagbagak bakit, sukunin nakakanaw, isuasaan kong kunak, Ala, jak pa'y matkayat ti matay at tinasayat, ingkay baga kadananang kantatang tinaytagtagainap kaw. Sige, hanggang kuyogan na ka. Mabuta nga. Ay, anya baboy talalaan na. Purawan no nang isay. Burik mo dayjay narang. Hala, ay sos, tay burik ka baboy tanay jalakay. Mala, parchen tayo dayjay. Tabangan wag parparik na lang. Ay, huwag nga raw. Hanggang sigurado ka, tay burik tinatagtagay na mapunggaw. Amang ano kalakyan na puraw. Kabayan namin na baboy mi dito balay. Ada-kada kayo tay kalakyan ngayon sukad may. Jak amo no kabayan no kalakyan. Basta burik mo nanang. Ay na. Jay baboy tangarod alakay. Mala, parchen tayo ti burik ka babaw. Daka sa partaan day ta. Jak pay kayat namatay ti anak ta. Bakay! Namati dadakaws. Talaga gaya man, nakaugal yan ng tigas Jejo. Mabawi ko, nagitip na nartida din yung ikaw. Ay, amo kong taramiday. Naglaka magaya, may alis na lipospos, nagita na kay kamara. Nay, naglukmag magayam ti kalding yun, nana.
Ay, wala ta. Duti ka nanda dito. Apay, di yung ila ko tinagdumakal din yan. Ay, san? Naimbag lang nga, day pastor ko. Una yan. Naglulok magdamot tayo. Sige. Agawid ako, nanang. Kilaat mo ito maditirik na ako. Ha? Alay, apay ngay. Jak amo man, nanang. Kaslaglamina mo tayo. Sige, nanang. Agawid ako. Apayan ngay lakay. Anyat mapaspasamag kan ka. Parang ito naglamin ako kahit. Ni, saan ka matanabara, punggok? Iti nga rin nagkutinabara ba kahit. Anay ko, nagsakit ti bagbagay ka. Ay, anyat tumaram ngay. Aday wandak. Panawandak, aday wandak. Apayan, anyat napaspasamag kan. Kas kalagam ang mangawan. Nagaduarorog ti magkikitak ba kahit. Nagaduda. Mabiglang tayo pagdala ng kantata. Nakapagputang kamat. Ay, di wala ni tatang. Pangasiyaw na. Kapagaw ka ka diyan talaga. Nagadururog ba kahit? Alain da ka nun ni tatang. Kanya'y nalok magkakaldaing. Padanag kamat. Inakaya bandana ng kantata. Namati ni Marina. Solmanan ti bok sino kas kasaraw. Naihimas ti pinapahidan di kalding ko naman. Apay kaya nagdadakis mo ti may tagtagainap mo. Punggaw. Uy nga ron tatang. Diya magkati ka kasi tagtagainap. Awan mabaling ko Tadi mo mapili ti tagtagainap Mala, bumagong ka nga ruday. Tagigop ka itidigo ti pinapaitan. Uy tatang. Nakapsotak ikarkarigatak. Mala, punggaw. Agpapigsa ka. Uy! Mano a kilo te ordera makarnit baboy, paray? Oray, 10 kilo pare punggaw. Sika ngay mo, tatadalyaw. 5 kilo kanya. Sige. Yag kunto no may alawas. Urayan yaw, tay deliver kuntaw. Nagawit kamot din. Nagadayo ti lugar yun dito paray. Ay, kas na talaga ti business, Ano, stop no, makaraos. Tatang, nanang, umay kayo ijibalay. Ni punggok, malugluganan. Anya, asinaw tinanglugan kinkuan, Jak nga rodam mo. Handa kayo matawawagan na. Halnay, asino nga tangay din ang lugan. Ay na, unay mo na ya. Mala, mapantayo nga rudan. Tama nga no, anya taramidin ni Punggaw. Apay, asino ka ng lugan ni Timanugang May? Ay bagam tikin na siya sinam. Amay! Di nak malaki pa! Di nak may busisa na! Siya ni Angelo Kamuraw! Ha? Tay na tayo kumparik a kinamuraw! Kahit hape alimugan ka ka ni Ponggaw. Anyat masapol mo. Agsublikan iti naggapam. Awan lugar mo dito. Nataykan. Umay ko'y palagip! Tutang mo pare! Di ka nagbayad! Iti saranay mo iti kanyak! Anya! Apay lakay. Di ka nagbayad. Idi aya iti saranay. Singirin kan pare! Ay, saan ba kayo? Yak nagbayad. Ay, sige. Bayadan mo iti saranay nga utang na. Basta panawa mo ti bagiti manugang me. Marina, sa nga gasot mo man. Mabitla ang nanang. Kurang tisa nga kasot! Ha? Nabayagan na natayak! Siyempre, nagpursintong kiutang maway! Kanya, kaya ti kwarta! Baboy ti kayat kao Partin nyo ti baboyaw! Sayon to itad ni Punggaw! Taiso ti baunag amang ipan iti pangikan na iti karnit baboy! Tano di kayag
bukin kayo kanayaon. Di kay paturugan na bulos. Lakay, kanyat mako na am. Sige, itagtan bakay. Ato order yo karnit babaw yung mga kumparay. Wow, talaga kaparpar niya paray. Ay katuan na. Ato hindi bayad gaw paripunggaw. Keep the change. Thank you paray. Indon sa Maranaw, nuang may tumay ko ilakaw. Ag-order kayaw. Ay gawin paray. Sige, paripunggaw. Sa nga pulo mo na kilo kanya. Sige, noted paray. Sige ngay tatadali niyaw. Manungay mo ti orderan. 5 kilo manin kantay pinapaitan na Weng, libreng to ta pinapaitan na. Apay, asino ka man na ng lugan ka ni Punggaw? Sak ni amang mo, anapayagan na dimmaga. Ha? Apay, amang, anyat masapol mau? Parjam tainwang mo, sakpay at akawan ti kalugaram. Anya? At samang sipsipot itinwang mo, kaya't da takawan. Isu apartamon, tadi mo mabantayan tinwang mo, iti 24 oras. Anya? Parjam tayatangan na, iti dalam na, kanik kambasid iti apruna. Baybayamon, day bara, jagkayan. Ay, wine amang, wine. Kan pagkudwan nyo ti karnitwang. Kagudwa kada marina. Kagudwa mat kada kayo. Pilyam dagitay nasa. Taiso titid mo kada marina. Kanto'y asawa na. Alinugana. Itad mo. Wine amang, itad kaw. Mga kumparay, adto yan na kita order yung karninong. Nakakilo ito na kita. Wow, fresh na paray. Talaga mo ito. Siyempre mo ito. Bagong party ko naman. Adto hindi bayad ko paray. Automatic to order na. Agyaman na pare ko. Punggok, lakay. Ayan dagiti nakaref a karnit nuang. Nih, jak mo Bakit nalatay al-alya ni apong mo alakay Anya, di agpaysuman punggok. Kanya tamo di tangay. Diyan arod mo. Inala siguro na ni apong mo alakay. Anya. Nakaturo ni Marina. Iruar ko man na hindi nakasupot a kwarta iti likodan ti kabinay. Kabilangag manain. Aginarak laing. Dan urnong kau. Ribu-ribu ti duldulin ko a kwarta. Naglakwak iti karnit babaw ikan karnit lang. Gumatangak tao iti motor kau. Kurang pay na ito. Basit mo lang kini na. Oray may salangan na babaw mabalinay. May sabran nyo ang motor ko naman. Idulin ko na ito. Tasaan nga mo ti asawak ti may papaniter aramidag. Isagsak ko dito yung likod ti kabinay. Ito'y silupin anang ikak iti kwarta. Bayak pa ila dito. Ala, ito no makadiskitarak itinayon na. Uy, punggok, lakay. Anda nang kung agkarkarasa kasi di rabi akas na silupin. Ha? Nay, diyak mo Nagtagtagayin pa siguro. Bakit? Saan? Makarangrang nga ron. Kumarasa ka sa silupin. Anya nga taday jay. Nay, diyak mo Awan mo nang ngagaw. Adda nga ron nang ngagaw. Di nak pinaturog tayo dyan karasakas. Ipis siguro Awan mo nang nangagaw. Awan mo na putak. Lakay, adda man nang nangagko akarasakas si Dirabi Ay na, nadadahil sa terdram mo bakit? Di lamang mangagmumutay. Kitawan mo nang nangagaw. Anyangay nga taday dyan akarasakas. Addan samot ulag dito kung nagtibalaytan. Ha? Ulag asasawang man? Awan? Mala, rumwar ka. Tap na makaawid ka mo dila dagaws. Sige nga ron,
Inakla gumatang iti masapsapol iti kusina. Sige, mapanakaon. Sige, bakit? Payakas dyan ibagbaga ni Marina. Aya, nabayag mo tin. Adyak kinut ko tayo nakasilo pinakwarta ng idol-duling ka. Inamang kidisok nalan. Alay, kung dito nang isil-sila kalikod ti kabinay. Ha? Nay, naburay-rayan mo tin. Apay ngay! Jesus! Nangit-ngit mo tindag ito yung kwarta dito! Ha? Apay ngay! Awanay! Nangit-ngit maamin ang Diyo! Awanan tilimyo, nagbatay! Unay mo tigas doyang ngay! Nginit-ngit maamin na kwarta! Apay ngay! Awanan serbi na kito yung kwarta! Awanay! Uray aklagam mangaw iti dayda gundaway, manang biyanang. Gapo, tatagisayang aklaon iti kwarta nga induldulin ko. Kunakadyak ibagbagay ti asawak ti naramid ko. Ngam di nakmat pagtalnaan ti konsensya. Isu nga impunok matlaang kin ni Marina, ti panang lukok kadagiti katuganga. Aklunak, nagbidutak, nasisira pa kiti silang tipirak, iso na aramid ko ti kasjay. Ngam naka-amerisak, kat nagkidawak iti pamakawan kadakwada. Alakastan, tuy pagayam mo, punggo. Bueno, papagayam, di tamanan, tinaggibusan. Wano nagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam punggo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdengdengay.